السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي خير نبي أرسله الله للثقلين الجن والإنس ورحمة للعالمين. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى. فاتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في سركم وعلنكم، فإن الله جل في علا مطلع علينا. Mga beriman, miulasin Allah tabaraka wa ta'ala. Mapuasin panukbali na to sin pamuji patuhan na to Rabbul Alamin.
Amuin Tuhan masing-masing. Yari katu tanyo biubusnya in kabuhi in kakaya. Wairu niya masing-masing kia kawa. Na dengan sababian mga beriman. Supaya kita nyo magmabuka fa Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala in nagpapanjari. Katu tanyo. Ibasin mga sila umat na kauna. Hangkan. Supaya auno sing kita nyo magmabuka kanya. Sibo da. In kaunan na ito hakatampalan. Atawakan hakasipukan. Wairoon nakikita. Katu tanyo. Atawakan hauno kita nyo binaybayan. In subay kita nyo magmabuka patuhan na ito Rabbul Alamin. Demikian. Salawat iban salam. Hajunjungan na ito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin nagpasawa katu tanyo sin agama. Nagpatarang sin syara halom sin Quran. Hasupaya tumudyo in pagtuhan na ito fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga milasin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iman, sin mga sila nag-iman, fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibidda-bidda. Dengan sebab yan, subay ingat sin tiap-tiap mu'min, patuhan na ito Rabbul Alamin, sinipag-iman fa Allah tabaraka wa ta'ala, ini pakaradyaan dakula. Salta na mataod siya mga kasangasangahan. Impag-iman fa Allah, amuna ini isa taas-taas. Iban sa lago-lago, parsug patasimano sa patuhan niya. Al-iman, billahi tabaraka wa ta'ala, a'zamu silatin, aw a'zamu silatin min al-insan, wa rabbihi subhanahu wa ta'ala. ولأن الإنسان أيها المؤمنون أشرف مخلوق على الأرض. إن manusia silana in sarayaw-rayaw piapanjarisin Allah Ta'ala ri halaw masinggumi. In manusia silana in sa taas-taas piapanjarisin Tuhan na ito Rabbul Alamin di habaw singgumi. Wa ashrafu ma fil insani qalbuhu wa aqluhu. Na isa halga na, sa taas-taas na, sa rayaw-rayaw na yawn hamano siya, miyamagad ka niya, mimikit ka niya, amuna injantong niya, iban sinakal niya. Wa ashrafu ma fil qalbi al-iman. Na isa rayaw-rayaw na yawn halaw sin jantong, amuna in pag-iman, patuhan na to Rabbul Alamin. Wa ashrafu ma fil aqli at-tadabbur. Demikian, in sarayaw-rayaw na sabdoon haakal, amuna in magtafakkur siya, mamanduga, manali, hakabasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapiapanjari sin Allah ta'ala, hangkan in iman ini mga mula sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'zamu ni'amillahi ala al-insan. Amuna ini isa lagu-lagu ni'mat, dahil mga ka-ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dun ha manusia. Iniman mga beriman, mataw sanga, mataw tibayhuan niya. Fatta'atu lillahi jalla fi'ula, kulluha min syu'abil iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una, aw bid'un wa sittuna syu'ba. Fa'alaha قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. رواه الإمام مسلم. In pag-iman mga bariman,
Law sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam bid'un wa sab'una syu'ba atau kan bid'un wa sittuna syu'ba. Kapituan karinis atau kan kaanuman dengan mga sangasin pag-iman na isa taas-taas na tibayuan sin pag-iman fa Allah. Isa mulia-mulia na sarayaw-rayaw na pag-iman fa Allah tabaraka wa ta'ala amunain la ilaha illallah. Amo hindi mahinang-hinambok Muslim matan fa Allah bang siya nagnanek saksi sinwayroon Tuhan mapatusumbahon pagtag-ipunan hakasabunalan buat malingkan in Allah tabaraka wa ta'ala. Iban insa baba na tibayuan sin pag-iman amo na in pag-igsilum ni hakarandanan atau kan uno na makamula haran. So unay pagyanun iman in iman lawsin mga ulama nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Amo in lawsin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa kana al ijma'u min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum mimman adrakna anna al iman qawlun wa amal wa niyyah wa la yujzi'u wahidun min al-thalatha 'an al-akhar. In iman siya na in hilabtik sindila. Hilabtik sindila sa tasdikan sin atay. Bangun hilabtik sindila subay kahakarun parat sayaw sin atay. Demikian bangun hilabtik sindila iban tasdikan sin atay subay anggaw taan singgin hawabaran. Sabmayta law sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala tayakkub ingkatan kasahabatan iba sin mga tabi'in sin in iman amunin qawlun wa amal wa niyya. Bang unil yaptik sindila mo subay parat sa yung sin jantung. Bang unong piarat siya sin jantung subay ang gautaan simbaran mayta karena di masampurna in pag-iman si manusia bang intubtubin iman niya doon sa jaharila sumagawa wairun di maragbos doon haanggaw ta sinbaran niya. Mga bariman miyulasin Allah subhanahu wa ta'ala in pagparat saya panasdiki sampurna amuna in parat saya unsin manusia in uno na in piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiq al-kamil likulli ma jaa 'an Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'a al-muhafazati 'alayha ma'a al-muhafazati at-tam. Amuin parat sayaw sin kita in uno na bita sin Tuhan syara ay sibo din kaunan kabayaan sin hawa nafsu sin kita sin baranta iba sindi kabayaan iba uno na bita sin Rasul di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhan Rabbul Alamin mahuli pia sampai niya marikatu tanyo in subay na to siya palialaon sin pamalihala sarayaw-rayaw ka ini pagpalihala iban kasampurna pamalihala kanya. Sabab naasubo damikyan iban hinangun in uno na piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala مع المحافظة التامة على فعل الواجبات وترك المنكرات أو ترك المحرمات فليعلون إن أنونا بواجب سن الله تبارك وتعالى dengan mga ibadat
Palialau ni unu syarak. Dia taksin Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian layu anin unu nah hinang mungkar. Layu anin unu nah yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubu in Rasul sallallahu alaihi wasallam kama rawahu al-Imam Muslim wal Imam al-Bukhari 'an al-iman. Hadis ni kan Jibril alaihi salam. Hawaktu Rasul alaihi salatu wassalam ia subuh sasin Jibril. Ma huwa al-iman? فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إن إيمان من شن الله منا amuna ipagparataya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Paratsayaw ni Allah ta'ala hakatunggal niya. Paratsayaw ni Allah ta'ala wayrun limbang, way anak sata, way piag anak. Sabaon ding mga manusia na maratsaya sin Allah ta'ala un anak. In kita ahlu sunnah wal jama'a pamaratsaya sin kita, in iman sin kita, sinin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tunggal. Qul huwa Allahu ahad. Ya Muhammad, pamungan in Allah tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Hikarwa pamaratsaya pamanga kamalaikatan niya ay paratsayo sin kita sin in Allah subhanahu wa ta'ala aun siya piapanjari mga malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini tibay ho ang simpag-iman. Sin mga malaikat, sin Allah tabaraka wa ta'ala, inhinang nila, maghinang sadya, sindi akan sin Allah, di sila magpanulangi, sindi akan kanila, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, dahil mga iman, para tayo sin kita yung uno-uno na. Kitab piaturo sin Allah ta'ala pa mga kanabihan niya. Demikian para sayaw sin kita in mga karasulan. Sibuk din kiyabayta, iba sin wala kiyabayta. Halam sin Quran. Demikian para sayaw sin kita in adlaw akhira. Amin adlaw doon ha adlaw yaon. Hitukbal na sin Tuhan na to Rabbul Alamin in hinang sin manusia di hawaw sin gumi. Hitukbal na kanya sin Allah. Iban doon ha adlaw akhira yaon. Para sayaw sin kita aun hulaan sin manusia. Dua, amunay sulga iman sinarka. Demikian parat saya unday sabsing kita in pakadaran marayaw iman sinbukun marayaw. Ummat al-Islam, ini iman aun maka baba kanya. In iman aun maka kusugkan niya, makataaskan niya. Dahil nga sabab yan, aw din nga mga kakahinang, magbakas siya, mag-effect siya haiman si manusya. Amo na in maasi. Al-maasi ayuha al-mu'minuna, ibadallah. Hiya al-khuruj an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. فكل من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى عصيا. إن معصية siyana in pagwa dahil nga pagtaatan fa Allah Ta'ala. Atawa kan siyana in panulangi haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisiyo-siyo. In nakahinang ay roon na kasinhinang maksiyat dakula na ka. Atawa kan hinang nakahinang sa sin maksiyat asibi. In pagtag sinhinang yaon maksiyat. In tao naghinang kanya in pagtawag kanya asi. Diha ini maba in pag-iman si manusia. Maba in pag-iman si manusia bang siya himihinang sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya himihinang sin sulang hakabaya sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wal'asi ayuha al-mu'minun la yakhruju min al-iman bima'siyatih.
Intau nak hinang maksiat, mapuasin hinang dosa rakula fa Allah Ta'ala, amun yang pagsyirik, nadi siya makakuha, haagam Islam. Hasab si maksiat na hinang niya. Wa huwa mu'minun asi, sumakawain siya, masih beriman sa mu'min asi, memaksiat fa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan sebab yan, diha ini mabain imannya. Walakinna imanuhu tanqusu bisababi al-ma'asi. Sumakawa in pag-iman niya maba siya dengan sebab sin pagmaksiat, sabay ta in pagmaksiat tunafi kamal al-iman. Karena in maksiat namang napih siya sin kajukup sin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد. Dan hamang maka sin iman miyulla sin Allah subhanahu wa ta'ala amun hinang maksiat. Hinang maksiat na bahagi nagdua. Panag na ang bahagi ang sinang maksiat amun mga kabairu dhunub, mga pardusahan dakula. وهي كل معصية علي حد في الدنيا وعقاب في الآخرة. تقولون هنا معصية بيتا سن الله سبحانه وتعالى سن أون حد حكما كان يريها دنيا. أتوكل أولونا هنا معصية بيتا سن الله تعالى أون إقابني هاد لو آخرة إن مع معصية إني amo ini pagyanun maksiat sa lagu-lagu fahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay layuan simbar iman, nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyanasin, ayatawa'ad Allah fa'ilaha bin nar. Uno-uno na hinang maksiat, siyabot sin Allah ta'ala inhiminang kanya, Jan sin Allah Ta'ala sin hitilak mo niya palom sin apinar ka jahannam. In maksiat yan tumtumun na to. Ingatun na to ding hamang maksiat dosa rakula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan uno-uno na maksiat. Yal'anahu Allah subhanahu wa ta'ala aw yaghdabu alayhi aw yanfi anhu al-iman. Atawakan uno-uno na hinang maksiat. Siyabutin Allah Ta'ala ila'nat niya roon. Amin hinang li'anat kulong sin Allah Ta'ala inhiminan kanya atawakan uno-uno na hinang maksiat kabung siya sin Allah Ta'ala inhiminan kanya tumtumun na to maksiat ini mga beriman dahing ha mga maksiat sa laggo fahadara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mahinang sabab hikatilak mo sin manusia palom sin apinar ka jahannam. Hindi ha mga sa lago maksiat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala asyirku billah amun yung pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yung pagsakuto fa Allah mang napihi sin pag-iman. Dengan mga maksiat na kula fa Allah ta'ala al-qatal pag mamuno ginhawa. Hawairoon kasabunalan tiukot sin syara doon kaniya. Dengan mga maksiat na kula fa Allah az-zina paghinang pagzina. Dengan mga maksiat na kula fa Allah as-sihr paghinang sin sihir, ingkatan ini mga miyula sin Allah, dosa rakula. Dengan mga maksiat na kula fa Allah, aklu ma'al yatim. Hamuin kawaon mo, aniyahon mo, in pangalta, sin mga sila anak ilo. Damikyan, pagkaon sin usahagan dariba. Damikyan din mga maksiat na kula. Uququl walidain, hamuin magpangatumaas, di mga hakad sin kabayaan sin maas niya bang siya akong pakabayaan ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hingkatan sin maksiat na sabot kabair ini subay aniban sin nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmayta karna amo ini ding mga sabab mahinang sabab itilak mo sin mano sin Allah ta'ala mano sa palong apinar ka jahannam aun waktu mahinang sabab
magula siya sa lama-lama kakkalhalawm sinar ka jahannam. Demikian ini karwa bahagi asinang maksiat amune maksiat sibi-sibi. Faya ma laysa alayya haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Amoy mga hinang pardusahan wayroon siya at wayroon ini hadnya hukuman hadunya biantang sin Allah tabaraka wa ta'ala iban wayroon da isab amu injanjian sin Allah ta'ala hitilak po niya palawm sin apinar ka jahannam serta salama-lama siya bang sa nakasupanar ka salama-lama siya doon halawman sinar ka. Sumagawa inhinang maksiat sibi-sibi demikian suwaira isab siya layuan aniban si manusia sabmaita lianna al-istimrara fi fi'liha yaj'aluha min al-kaba'ir karena in pagtutog mo hinang maksiat sibi-sibi iyan amunan in mahinang sabab lumaton sa pahinang dosarakula sa tumtumun na to mga ummat al-Islam wayroon timagna magtuy limaggo in katan timagna day nga asibi hangkan subay na to ini aniban lawsin Allah tabaraka wa ta'ala ha suratun nisa qala Allah subhanahu wa ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Urin akis tuan nato Rabbul Alamin mga kamaasa si kami haagama mga mulasin Allah urin akasin Allah bang nato liyayo anihinang maksiat labi lupa na yung pardusahan dakula samiling pardusahan na sibi urin akasin Allah in tajtanibu ma tunhawna anhu in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu bang nyulaw sin Allah Ta'ala iyaniban liyayuan mga pardusahan dakula. Amoy liyangan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung pardusahan asibi. Uno inhiril sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haipun niya. Nukaffir ankum sayyiatikum. Lawsin tuhan na to Rabbul Alamin. Bang na to yaniban indo sarakula. Sambil mariparusa asibi. Nukaffir ankum sayyiatikum. Papasun na mo lawsin Allah ta'ala yung mga pardusahan niyo. At ibang aun na hinang nato kasaan. Papasusin Allah Ta'ala in mga kasaan nato. Salta, di mamarahi. In papasusin Allah in kasaan, in padusahan sin kita niyo. Wa nudkhilakum mudkhalan karima. Lawsin Tuhan nato Rabbul Izzati wal Jalal. Pasurun namu kamu. Atau akan pasurun namu na kamu. Palawm sin sulga. Isiyo hindi mabaya sumud. Palawm si sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tertentu wiru mabaya ingkatan imaangan-angan. Sumud pasulga sin Allah. Di nga sabab yan bang kita ni mabaya sumud. Pasulga sin Allah ta'ala. Na aniban na ito mga pardusan. Dakula iban sin pardusan asibi. Murah-murahan. Mga kiulungan sin Allah ta'ala. Ang puno sin Allah ta'ala yung pardusan na ito. Nakauna iban sin nakahuli. Piagtuuran na ito iban sin wala na ito piagtuuran. Kaingatan na ito iban sin wala na ito kaingatan. Hasupaya madawat nato in ulong ibang rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya rabbal alamin. Allahumma qina اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا أكرم الأكرمين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استقيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.